break ke hang yang bom pen piningan ke mintan ongkera su ke kan play tang lo klasi aningkan bang tame askom KSA karsa labin karbi sodor bang atau malah itu untuk pin pen dilhiang sopia long ala tum hem break ke hang parlimen a vote apong kina parlimen na melang tu kaita tam lapen ada dharna do lapen ke prime minister home minister apna info ro pajeka ethi nilimethang ta 1986 pen nilita hem break ke hangalo kachara abdu 17 May SSC tum amhang pe thek det na phi council Kargana Congress Council का घेराव अला सवे डिसी काउंसिल को बिदा सिंह ने के हाय सीएम दोबोंना अला सो सीएम के दोबोमो हो नीली मिठांग में डिसी काउंसिल नो घेराव ना दुन का लो धरम तेरम एलविन तेरम आतुम पेंसी काउंसिल नो होंगान बिदा सिंह लेंग सीएम दोबोमो दा अनबा नहीं पुलो अला काउंसिल सेक्रेटरी के पास लो दासी bila singling mata bang silang honda aljulo and break up half of prepare and jedon dengan itu kalau sota nili cara puno kecil ranggong bang ngomong nili mitang matame habai pulo tren roko laso tren ke kapesang laso sang ding ke claim kaskom KSA karsa la kali soto bakum laso asang ding ke claim ho ini mitang mata ering solo CRPF tumpen tapi ni tu menang nang pensi nuang jalan jiklu jom ni lah misi ni kami hatek yang nang laso jo ini si hempre ka bangke ni kami nang punya parti long situ problem si kami hempre ka bangke ni mitang ta te ba hempre ke hang mama tung long ke ni japong doan agency puno SSC के चेस्टों mana ni rapun bo lapen ke kasko matum kanchasko matum KSA karsa isodorba ko abaiting hempre ke hang asain deng di hilo ke baro tame nilihin pen un ange nili charatu tape nili CM mande na hur karbiang long ni sepur ki molo lata trainer hum si rijap kan dalo bak suit hum siarmu ye tu nili ya masorra trainer sikit aplo oda itu bang suitom sosial mu pada hempre ka perman itu dharna tu dam det itu Presiden Manmohan Singh Prime Minister itu cetok dam sit ni pura ro ikang lo di CM do lasi api BJP dunjo ya bidame ba dunde ko dame Prime Minister apna appointment yan si na tu majini lo la suti ajulo sosial media hempre ka putha itu pinggul laso pi bangke ako non pen bitai puano nilu Prime Minister Manon Narendra Modi bhage sitong campaign pinggul bida Congress ke to mo tame ilo achi tu adu dia pi maslai doiem sujurong hai to sutero do George Militar Selalu yang disidali tu sita campaign ke ala era sekira pe ala PDD tame ala solo lagu lapeni bipur kita kalau peni itu aja di tweet ke song ala sa tame ni ansino pina go sini bile la soteng si alam tu hati ni tame ke part lo nili jakong doan ni tam ke bang penceng lo pada kita ke thai aphan laso anjini si cerap tu aben kaskom tum kita man non ningkan krisi lo nili siam man pomo tani ni mandat penke nili apa tin kita am tani nili alam tu macam de pin po ave apa apa tin kita man tamen nili jakong doan kela tu bulan budi sore doan ke nili alam tu ma hempre ka punya sela ke song kela ke song ke violence pe kali non violence pe subject pe mana din kita buat harus sampai ke dong laso kapilong ating hot finish kami alang itu laso saya deh ini ke download nasi ini kan askom kancaskom karsa lebih laso sodor bar
laso diri PSI hem long terselang tu bang lang tu di pada kita orang itu ni ala tu mati tiket pi je tu si pada tu bidai jangan sih ini ngomong kita kan teman resmi tong masih MP kapu jatah ni gelang teman kita jatong dan ini yang niata ini kaskom KSA karsa tumpan MP yang asong tumpan ini pan election ho na cerap na ji ni non tangka poisa na cerap pen cengong na tu election vote jo kota ni pan se vote pinai tu ni hang pinlan opinion niata ini election thuru ke KSA kaskom kancaskom la pen kan di sodorbar tumpan epan atma song hoi pen epan election ang campaign tu nanti pun ini niata ini cuning rile pin lang pen ni cuning rile la pen ke MP ke asong pen ini parti tu te la pen ya susi tum tame ala nita handbrake hang mongol cisong mokla lag tumata ang cerap nun nanti pe ete handbrake pen political party asong ke itu berarti langsung ke pangui nang ni jadi hang dah langsung song cerap handbrake ke posi jadi langsung ke parti itu lagi siasa yang tengok non ini bang ke atumi bijara so ke song lagi anu tinta ilmu alo ki pijar tinta right anu tinta lagi kaje song nanti ba pinpur alo ki pidam lagi right taso tambom hot je pulis atum malah kaje song tu han lasong ke theng ke job lagi ni na tu media hoi pe ini ala tu man condemn lo pe imprem lo media boy pe pachini asona sign dengi claim nang ne ya no tinta demokrasi long ke ke song dia right to ano tinta bin pura lo ki pija no tinta la ke me mona ki pija no tinta la ke right to kasi lason asa yang dengi claim mo ho la polis atu mate do no order atu je risu jang to han lason arenga juga episode bangke dilin bangke imrem lo kusi nato chini ini bangke nili alang tum ache soma tum ke japon apa bine ke chok che pensi lason ke dokok lo athe nang tum tha ke jengsi ke da bijiar lo laso atimo bang na tum chini nanti bijiar la solam nang iklang rok bangke pula Presiden of India da siartalin Katalonji kunilum ka chupapon manteng alui sarti siap ke chupapon ka disuni surong ajo ka telon laso nikan thokep ke job siartalin nikan ke job ala sohut alangi pasti ke Tuhan polo lapen bang karak kulap cak nak kilo aman laso si alangi tam Meghalaya ta kedam pura kedam ji si asa yang dengalan kita cipi ko Meghalaya jam lo pura jam lo udah bang ke Hiruni sia jing ki dinga tum bihari tu sia section bihari tu malah dah governor ke bang hujai asal governor ke dunia puatung kalau soal kaya tu dah governor dah dunia ada Meghalaya governor dah hujai ke bang hodi siap program ho lalu pinpura rupiah je bijar long ke do atung banta long le pota pinanji long le pota pianai amal atung banta aku cetong namlo dah Presiden ke bang orang lagu orang se appointment and pilo itu Cina ni api social media long si tagline lo ada bangke orang mah orang presiden pan langsung pinpura lebih langsung nili tagline pensi non ASC youth wing Gibson Crow ke hai Pemson biar ke hai Kurson biar ke hai tumpan cingwai si natung langsung putar jesong putar Koson si bijar lah orang mereka kota ke pilong, dari pione, bete forest salong le ke waktan,
lapen ke ako wildlife sanctuary along le ke hok tang lapen institution along le ke hok pom tang ki pitang lapen ki pitang lapen apa kami PGR bicara along le ke long le pota piune nasi laso piune ba pilong le unang le tum ahin pet je song thap se jinglai la pet se la kita je song lo di pulong kami ala tum thana do SC youth being lapen ke ako KSA lapen KNC ala kita je song si dak det pe na pala tum west kari biang long dong kam review sarpur angkang sikapuri pala so review sarpur angkang long tamen itu dhara do tamji pusi ni tamen chala pu nota ala ko ta pomohot dak kiruni procession dolo kamu dapat saya tim ke dopen ala tum ke dak ke PGR bija mo ke jok mata long le kota bilong le la penda ke do tum ta ke hiye nasi thale nai pala tum procession da dong kamu long lan ta ko review sarpur office ta tum dhana dolo di likha mata permission pilo hukum pilo la pen ke ala tum review officer tu ala so pipura beta la tum ting tu danga ciru ya hot bangkret sok bang sini bang boy ne abang foto man arenga fu paso de penil da arjulong logo ni SP bat lo la kapeso tumhan aben normat da pija posi lipson be ke hay tum alexi bangkret sok tumhan amen na pilo logo ni SP ban BC ban hukum pilo non man ingnang namo ingnang na pedatum be ajoyo si RS lo la RS de tanki bangkret sok lahai declare back to mapon apan je kiruni khana longwan pet api arni ba gela tumman jela long khai nasi laki siga je song dolo lape next ani ka ko rajya song dolo ran mane la ASC ASA lape KNC lape ASC UP atum youth front atum je song lo lape ni limata hala da council lo year plus year la no ke MP lo no sin so ke hai ye de lo fan to lo lape na par ka me ko la dorsi long hang MLA fan to tungsi lape ke Arima autonomous council lo vote chairman ke do sa kam sa pen check lo bon so ke hai to ben na tum tam ya ta tum lo tum pencil oda ke to lo si oda ke de to hagle ko hukum pino ni pura hagle ko supreme court order te pe ni ke la ke hagle ko si na to chicha lo ko pe ta pan ta ko si ta pan ta la so de pe na phi ni leader all political party hang student organization ke to an la pen ke political party ke to an lapen ex MP, ex MLA, ex minister, ex CM, ex EM, ex MC tu man anta hang ya tu lapen present MP MLA lapen ke EM MC tu man anta hang lapen Karbiang long organization ke doan apa organization Bengali organization tadolo Bihari organization tadolo Assamese organization tadolo lapen je belek asong kita deng long asu organization tena kana organization dah hangel jate mobil trombo nil class abi tena je lalte lada ke aronle pen ki do tumpan PGR kuman ka thale ni dia assign ding sikit dengi pasti atau weta chekroi sar nangi pusi kolasu chekroi lo Wanta man thangले को के ना लगा पे दो थुको ना लगा बीज को उड़ा तो इनके langkai jan area lo bopi ki ho lada lam sakhang area lo bopi nai kana fula udah segi doli ko lasi
la bang ke mo pia sayang teng lo sta lo ki teng si bang tu high power committee sing nang la so teng step by step le tu kem nang la pet ke hala da join press conference adolo ni dolo Dr. Jointurong PXMP jadolo jaya ka thara mada dolo Oren Singh be mala so ke MP la alang ita dolo ada way to add das itu press meet kilo nada step by step si itu isiben si la so ka pichun ji apa ala committee be jing bai ban si to claim po la pen eviction claim back po mala sa ni din kita ta arona teng be si claim po la so teng be je il tum lo ke law and order authority Ministry of Power itu belum apa, masih state government pada cingbai cingsa ni cingkitan ni. Amasi apike election dokok lo, puro contact dokok lo ceklion ni bangke claim long dia lo lasoi tai sign ni. Election date pen High Power Committee pen ni tum cingwai si, ke cingsi lo lah ke kalau High Power Committee ke lah tum cini ji, dah ke non ruling government tum dia lagi tu kali, dah ke tu ke XMP Dr. Jointurong P mata menpa XMP Oren Singh be hai ta menpa lo la penon ke dobon MP ala so land revenue iya ka lata non ta menpa lo ar biang long ke do MLA ba kita menpa lo la penon par me guliram tera ex MLA la ta menpa lo ex CM Johnson be mata ta menpa lo ex MLA Dr. Mansing Rupiah hai mata empang lo ex chairman MLA lo Dr. Rom Singh Tron hai tam empang lo lapen ex EM lo mate nili advisor lo el Victor mata empang lo kaso teng ben itu mencuperaya teng ben si ada ulo je isi sel bohai nai pura itu mencuperai sarpen isi sel bahai lo karena so sel in charge ke la bagi satera abrang Richard yaro lo alang ni pasi am itu tapi kese ropo badahan kacing bai juga data kacing bai lo nasi laso komiti itu ateng nasi kacing bai lo je dak itu long nam tak je so amila jikro yoni lo cuma pilih dah ये 1920 पे सर्वे का पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर था बिफोर इंडिपेंडेंट लोग ले अपना सर्वे पूरी से 1993 से गेजेट नोटिफिकेशन दो तब गेजेट नोटिफिकेशन दोलो आमेप ता दोलो विजय सीधा कार्बिंग ऑटोनोमस काउंसिल लोग तारे कोटा बेला तब कार्बिंग ऑटोनोमस काउंसिल अंका लोग रिवेन्यू सर्कुलर फ्री दो Koloni revenue circle, Dongkong revenue circle, laben ke Tipu revenue circle, laben Silunian revenue circle. Dalam free revenue circle long ta laben kan belum autonomous council ta masuk gadget notification hari pot mabi. State government long ta pidam lo land revenue department long. Laben ke director land record long ta me pidam lo. Dan laso ko akagos long le. Lapen empal tame hala sort ke undivided Assam lake Meghalaya hala Meghalaya long si headquarter lo data pidam lo long le se ko itum chuki daptang hocing bai thulo je usuk bormon ko ISRTR alang le ke director land record lage man ta ko director man ta bang thulo alang phan le thum ar pinan alang phan se ar pilo ar ki piben alang lepan tok je pen sepilo alang ita lang kemun pulo alang pang sepilo to la pena para nilining profi ong si ako Guwahati High Court apanda eno High Court claim mo advocate apang pala panda elu arleng amuni pala panda dilita laso report ka piri begi apang isi appointment pijar wala panda council ba si tangka puesa na pipo tanang review no dan Assam government lo madina mo Meghalaya ka ritam buta ako Calcutta ritam buta lapenda ko Bengaluru ritam buta pen Delhi ritam buta la sore ko usia lapan hukum pido lapenda nanta la sore ko de bela
lasi laso claim bom ni tum eviction claim bo bohor catching wai ako ni tum ching wai elo la dakta je dake ni tum thali vek na usi hola high power committee along that son and law hola so resolution da honta tu je koi servants je koi nang bom thali nam nang bo laso teng ben je koi laso pi bang ke piloma ke chikle ko la committee ke sai ngot ke sob ta to thailo atumila proseson kita batung memorandum rupiah tu mana tu elo la suta nar judum lo laben la so nar judum dia aku la tu make seng tu lo kar ki chimu mamai pijiar ka thale ko sia asong nang seng thuli lo bata la nang seng tu lo ke bang ke je la tum kama thake la pijiar la tum ke ni tu manang thale ko dia ko ni tum karna popo ni tum ta motolong cepat chong dang na ko sila tum ke high court case bijalo bang ko ini bijet pe na phela tum ke high court case do komut ke la to walang chini nai na tula chini la ke election la det pe na phi ke tarik ko hearing la tumi atumi lo ta tumi diklo hearing la det pe ako next hearing tu ke November chiplo la dalila alam tum chini la ko 73 atu muda congress atu case bijalo 73 la case bila je PGR bi CGR long ke to phanan ke non ke election long le je dake ke do bari ma tumang se pusi la tumta high court case bilo 73 tu ta la kutte tumane election long le the standing council e hokke ta jidibe tun piklo dake supreme court order do PGR long ke dake do long le la ben ka thale nangi dake SOP bonai si dake thale nangi lo dena tum gadget notification na pe klang tha bulo gadget notification ma ke tum apona man ko ribom la na ki ko kusi next hearing long dena pino la siola 73 tum ma ke no 26 August lo ka hearing tu mala sochi ni tum la gadget notification dulong plong te la ke pe klang dulu plong te la ke supreme court order a teng pen PGR long de tum ma ke thagli ni sita me jong si nile tum gadget notification ji otan pen peklang objekte la documents peklang objekte pulong te la ke je council of fancy mo ke na modai det ko along ne ke le council ke PGR kali det ko la sonsi ja sab बहुत ही को लाना PDL लो पुलों ते लके तुम्हारे के लो पुलों ते लके लैंड बिलों ते आधार कार्ड लो तो मस्कोंस ऐसे ना तुम चीने जी ओरिजिनल 60 डॉलर के लिए तुम बांके दा बांके लोंगले पावर के लिए तुम बांके के थोपे यूज सिटिंग अपार्ट लपे ते लोंगले सेटलमेंट ला पावर लोंगले लंगा ASC 1995 आसे भी रो लॉकडाउन चलता हो memorandum of understanding plus lockdown along je that land in edition act that thapko na ASC tum ta la so MOU do kope na system alang tum ba ke la so rules sa ba alang kita tiar bunyi der lo alang tuma mong ta party isi party ya mong isi hidung ka chokwa ma son ti ku thekulong lo alang tuma mong ya amasi laya ek le lo dili la that land in edition act ni claim lo apor NC nikam si ini NC da prole pelang aro son si MOU aje to ka tem pen le edition ek the full fledged dan memang autonomous council le pelang aja kong kira je pa la so ba ke ni claim lo la ben ni claim si isilong da chukera elo isilong chukera da pen pen apor ni se son da pe paselo se son of chukera specially governor ko khelo da governor ban ke la ke article 163 tem pen Council of Minister pan RBJ pin ke ala nike la so ban ke claim ke delo la silona ta ala state government ng sidula la si Council of Minister ng si na odai lo pro la ke longe pila aja ko completely itu mo si doi ko la pen ke non la song drop pen PDS I court 2011 la pen 2021 I court along memorandum of settlement la hini I court along ke Dalam bangkai itu ke longle bilang nongkrong 135 16 amendment of the land revenue department ke completely si karena otomatis konservasi dah ada. Lalu pulang dari itu bangkai dah ke angtong si longle bilang ke long thai
data ke use ta long po sitting at part ta long po allotment ta long po la settlement ta power ta itu masih long like lo la si hula sutame alang tu man ke la songsi na claim thro la ben hola dakta nili consensus or tame hola so kar ke room la so mai nili local committee a president a tumang ta penandun na charju harek dun de chokma sar dun no nilong pen lok se dun si bang phalo ni ba to kai odakta nilong kam na klen nura pet pet atum se duno atuma kan o sar a meeting da kar meeting room mai pulo kar bide kar bipulo dan fansi na kan tom lok si da ke pu meeting da la so tulira mo hang plan play man me lai si ekdom ni fansi na tom thore the Supreme Court order do ki ni da thakle no dai la pena pare ni notice appear no ni kam sistem lo la pen ke ele tum long ke law and order power ele tum long abe la ke na tum chini nahi ye la ke law and order ke abe ibeda horpo DCSP IS IPS officer tum aron te ni pasar ko na hai na ngam ko la ke protocol ne ki bidan minister ne sita je Karbin Autonomous Council per je la so ka eviction je phan thidung eviction hala so hot je police military ke hang ji nangai pj aja kom ke lake state government sina pj la si lanka jan 1675 houses phan nili hongni Here pin pen nili eviction plan lo state government ta nang cekroi dunsi lapen ke dudu koloni pen khan bosti here pin pen detaini nili eviction kuri lo data bhare bhare building mosjid ta thepik pik lai ta fill up lo lapen ke ratuna chetan de usi banda te hang warma mukurathar banda anong de merchant na tu chingo lo sekali revenue secretary mukurathar ala sikit laben eviction apart ala masih ape claim lo lasi landa da chetan de lasi daga bank ke thana da daga mosiki tu laso pjr long le long si thana da dak si tu laso pjr long le song si irrigation office dak si tu sub division office laso pjr ang kang long si dak si oko electricity da dak si tu laso pjr long le along si daga bank ke ako fishery department ato dase ako dake ho British government ki pikang itu da sorkari ka mura British government ke dohor kar biye phanda pilo nang tunge das ke dolo apra manta ke do bari British government ke dohor ala so sari iwe tato birani hi tumhan kipe sare la pe nepali tumhan tato ala British government ke dohor tum lasi laso kathali dia bagi step by step sistem ni laben ke election aprang ASC KSA KNC la ala metum dame chief minister pen napaje tong tha pulo la chingki dabu ke ki che than se autonomous state alam se la metum damu mana chief minister no asi autonomous state alam utha chief minister pulo lagi ni da chini pakalo aja employment ke song laben ke nona CM do niram rohanga ni pakai na pupu break up ta autonomous state putha itu resolve koribo lage johnson be ta do sonroban to kera khai ta do daniel tero na khai ta do wala si wala so sona singh tera ta do ye chief lasi la kai silo la ben ke pgr alam ta pulo lage pgr ta lage thale nam ita na cerabun po laso na cerabun po kusi convince pen si itu jingki je than men si thagle nai nona ba ke pada kai khong lo drama claim mam ke pada takta ko je ga thar bang da pulilo lake laso karbi chingrum pgr ro alama pota laso ka chingrum mai long ke dunang ne nitum da ko da tarik pho pen tarik throk pen ni chim se song lipo taring ko recipe da ko je song pupo ada kan tunang ne akon ni sida atumi ke do tum long ta da kan tunang ne mama ke tunji lake special se ho ke special si ga dilo duplicate ko ka han ko me special si lo
lasi PGR laso ka thagle ta ka chi ro ma inga tumi nang tuma chini lo PGR karbi biasa cingrum nang khai ka cingrum nang i permission lo ingte udah a proseson pensi kerang pensi tuliram rong hang gope omor sing tiso gope tim karbi ang long gope tim karbi ang long ta karbi kalima dah nilai tumta bain koran strok asita karbi ang long rat tuman itu mana pehai lo itu mina itu masih itu misi lata pita ini yang pehai tahun ini emile ke doang dame karbi ang long rat tum sina pehai lo MP dame lak thong ra suri thong kera ke thong amri tum vote frequency pehai क्या है डेटा वोट 1,47,000 अमाउंट तुमसे कब क्या है डेटा वोट इलाम के टोटल के 3,36,000 इतने आपको लगता है से गोपे के पू काउंसिल से पिन पूरा लोग नंग काउंसिल apa ना गोपे टीम कर बियांग लोग गोपे तुलिराम लोग गोपे कुते alang itu motif ko pilo ni mata alang itu ba intention ko pilo garbi jingrum nang yi pulo garbi jinghon nang yi pulo kapa থেকে PGR ये PGR आना दिन पे ब्रिटिश हाउस का डिक्लेयर इंडिया तुम इलेक्शन थोड़े इंटन ग्रीन रिसोमार होट के पीपल ऑन द PGR आला मबेदे तुम दी का ऑर्गेनाइज तुम इलेक्शन थोड़ो इनोर बा हो चिंगथोंग पे तुम निलिपन गो बैक पुना पुई को नेता कारबी को किचपु बा होला के का चिंगथोंग के थोड़ो हो चिंगथोंग पे ऑफिजिट prolong kerem tu pak haru ini pas tu ke kelong tu pak haru ini apa cok ini lepas turun hamren pen morsing timung ke hajat si suri ke thom tu orang nah tu hari kau dah office ko ke first time lo pana put ke hai kelong ke aprang ke SC hota sarim be pen cenglo sarsing bongrung pen cenglo ye man lo la pen sarim be lo SC hot ke laso bilang lo projirong pibida biga haita haruni haroi thong pokera isi pokera fi bandalo ta surihini objet kro da kana hai si record lo de lage karbi gali mala laso isu ba ke dil tu committee on ateng ke non beta hini ye lo high power committee on 14 si adet do kaching bai thuji 14 ani ko kali pulau de 15 August apike ko tumi ni ko lahai gute document long malong lema gazetted notification long lo pulau de ni to mangke lake hagle ko la ben state government bata ni tum atim ben sidam nangi pu ni tum chiperael chief minister long deputation dam nangi high power committee je la so PGR ke single ka tharle je phan law and order ni tum han nang pidu nangji Polis military na pidu nangi pusi ni tum dam po pusi chikroi ola high power committee mama lo do mai tang thanu dake party jibu be pin dake MLA bang pli ex MP nong ke do poma MP la ben joint rong pi Huliram terang Johnson be Dr. Dhorom Singh Teron Elvin Teron la ben ge Pakistan tera ni ke chairman ni tum se dam po tim ben se la ben chunuri dam po Chief Minister Pan lasi chunji step by step lasi ni likar biang lo ra tum pan ka chunuri je bang kenang tu mija hoi pen on ur ki mi tum tame ile tum 1986 samu pen ason tum kada ni 12 1986 samu pen ason tum repeat na ko ke hang ke kar biang lo ra pan autonomous state ke kar biang lo pen mes kar biang di bahasa tu mara pan engke kacubong ka ayam breke ha kapang tang ta asongja po songja pi ke do ana song tum ta karbi tu bang selo eta hempre ka men pen pathelo oma karbi yan nam mos ke chok ke theng hem di te chukri ni li phana sab log em sing bang chu ke sab terang phana agadi me kai hot sarsenor rong sarsenor to
kalau soalnya ini sub central presiden akan dua cari esok. Ni pulau kairi di kori mensing, kairi pulau lah mensing macam mana jas itu. Amas orang nang kairi puha, pulau kesok kami ada dua coba, orang nang pump semua. So ikat popa tu kita, mungkin orang pun ekdom lasso aja ikat popa tu. Lasi, itu tu lah history le lang nam sini. Ini tu karbi dua cari esok tiri pielong claim rapat central committee. Kon nong pipen dhire nong piesong Surya Jara long akhirnya amat si ingnan cek amat patilo pithi malo karbi si kuma laga pithi karbi tum siya pithi देखो siya emplek kaya ngamen pen itu mau cek bong cek job cek pithi cek pithi emplek cek pithi na tu lasi nilipulo kata emplek kaya ngamen pen itu 1986 ang movement asal repeat na kecok cia na cepik keng na apet from do ke jingmai jing sai si ye tum ke jara kam ta chungji ye ka jingmai jing sai ta along bang ke bang po do joi jai po a meeting ju je ko dam thu jui po ala ja ke thang ne ye je po a phie bang se ko la son si claim nei la ke political benefit ke long je pa se me thang jong jung political alli ke long je pa se claim la si ni puye ba ke emprek pen cenglo border issue pen cenglo la pen pgr ka thalai pen cenglo ke le tum politics pathu ne go back chi puna ngelo nili pada tim dar bianglong tum ta ngai kroi do alang tum pada tu me kalo do donai te bang thore sini ta tum theklo ko baba bang prothom a bisi ta ni tu banai kroi ta allah kamuni tum to kalima kala लाख थोम रहा सुली थोम क्या रहा थोम मुनी के बोर्ड पिलो मती ना एक रोइसे बोर्ड ना पिलो करा लासी लिली तुम लोग तो मुनीत के दो के लासों ने सी गोबे की पूरे जी पुलों दे लासी लासो सायं डेंगमन के क्लेम के दे जी फांसी नीली सोंग के दोआन एचेला दा कैसे चुके दाम तंग में रोपो कैसे रहा रोपो मने वाला सैमसंग ना कैसे दंग ले गुंडे दे तो लास्ट के अलग मान के बाकी बंदा नीली गाड़ी भाड़ा पे ने के अलग मोर पासी कुछ हेलो ना कोरुनी दे लो मोर वाइस ना हेले दो मिलजेंग ग्रो ता दोलो जेमसन ता दोलो लापेन जाला थॉमसन ता दोलो अलग तुदा दोलो लासी दा के चिंग वाई सार पेन सिरे जे ग्रो लाम लासी नीलीले को पेने चुपे थे को मोंगी बलिले लासी नीले कार के मोंगा के तो आन का चुनी लीजिए बाकी ले तुम मोनोन फीस ता मेले तुम कारबिया खाई के जुमु खाई ला ले तुम निंग सिपेट सी दोना जी के चौक चे के तुम चे पेकिंग कोन बम नंग को ले तुम लासी कारबी तुम क्या तीन दा सदेंगो आ थेको आ नी लिखे दा पुरो नीली सिगी रमेन के कारबी पुगे कारबी आर राफ बात इंटेलिजेंट कारबी तुम के फुटा रोटेंग चो आ दता राफ आ लासी लाहाई ले तुम 1986 sa movement asal tuम jibe pada claim nang elo betum angbong jibutot nang elo komunisme ka election je pahaye bana tu pilih claim ale belek lam bagi kar biang ora tum si bang nguai pom sai pom lagi klasik la PGR men pen mane fan boycott nang ji PGR men pen emprek men pen border issue men pen mane fan go back nang ji pine ba to nili pada gobek pada nili supporter lah tu dan lima kata lasi lahaya putih agak bangkit nili dah tu media hoi pe tu nili lo lasi lo sono saya yang pergi ke klub kita dia fansi kali dia ngomong orang ke doan la bersong ke doan la pendek ke kiri ke doan atau mancu nili lo jangan tapi lo komiti seng nangi budala so seng lo la so saya yang dengan si step by step itu cikipon bang lo agar sudah picun dia bangkit atau apa itu tamai hidup na pinun ko la bele tum haji supreme court tame high court tame tum cedan bom ni apen ki tonang ne la bele tum right tum celong ji la ben na ke ka rata sida bele tum bong si aso PGR men pen politics ke pathulang aba king tonang ko dili dang tom tidak sida ke party da sabad elo media committee ta dage agency da dolo congress da sabad elo ke dake daya lasi la so pasena tum mana chuni risi ili dan tu media boy pen pilih tu lagi hak pilih dolang mo
alam tu anu ni ko anu play ko Jadi bila ada anu sudah guna data di dia Than ko chakko bola na. Chaklo budi. Muna Chauhan lasomni ke kahi no pi ke ba. Lasomni aprang rep case do. Bihari ja. Rep lo lapan ke bihari ke mona chok ke lo. Alang pan ko jail ping lo. Jail trok pi jo lo hema ka ye lo. Alang ko pulisa ne na si do. Pada pan sila Facebook live ke bang ba. La pen ke la sudet pen ke la pan ke Bihari organization dum ta khiruni along case dia lo lape nilhin pe mata kar no to mosco pista case pe lo khiruni lo sire ni stau ke banglam de lage ke ne dalong si bang de lage ala Facebook pen ke budak situ bisa situ lape ke ala manje lage dak pen se ke mani ko la sa aprangan ni pose ko pipi ko media pa Bihari da ko la ta pen Facebook live an ko se chipi ko meeting dak la prang bijoy Chauhan ne Gupta ne lo ala de Bijoy Singh banda aprang ekdom la tax department pen rung kam alang ka jui lo alang siklo thro phi bang lo gas ke register loge bang la puro loge ni lipeng chap loge jail par chap nang se onan police to sat lage sat ping la si bola ta Muna Chauhan na me Assam le ke bang lo pulong dia lang ke lage jingnang wek ko la pene la Bihari organization tumta lang fan ke case ki pido tumta Bihari organization tum lang fan kiruni thana lang case la sialang ni pa ke nane pen da so ya no na to ni thaning cham so la ke gubare chalo Karbi Lampi hydro project ke bangke aprang latung Data to kuno kelong na ya rajo dina gore ka sa ke 39 na muya ta si claim bo aso ku tha ba ke ni PTC GL ban chi kilo under MDF ha so muya ru muya bo ni la chi kilo chi kipen si la pe chi bin sara bata ni chi kilo chi kipen si not pinilo ato mani interview hang ko ini interview hang tendu long te aprang claim mo ya tumba ke lake piponet kosi alangi lakcha chipi terus MD ba lakcha na kilo sar interview pa ite no na ke na 39 to monte ako appointment tipo kosi ni lakcha na sote ngarsi nili ministry to no DC ba no pilo apoda darla ipi disela lo general manager pantat lo silakan tu ciki than pe nabi ba ke la uta ciki lo pi la tu interview ten ko so dia ko ni banyak dia